di berita di koran ini kena cai. Koran jangan kena. Oh. Berarti lemot top. Lemot top. Asal ada kena di koran, televisi atau hijau. Lewat TV, lemot top. Lemot terkenal. Ian Caro di Jakarta artis gitu. Ian Caro di Bali ini Selebritis. Seleberak. Selebritis. Nah ya, Oke, mungkin nih. Boleh nih. Boleh. Sing notang. Sing ngai sing not mulu. Nah, sekarang Sing not orang not. Nah, petesang ki. Dasar engkau lah soal ini. Sing aku orang sing not. Mulu sing not. Baru berita. Nah, ini kudu nih. Sing notang, sing. Sing not apa ada? Kan nemu orang terus serang lagu sing not. Aku urus apa? Nah, aku sih nyap pasok-pasok gitu. Ama sing ngenot sing ngenot. Ama ngenot. Udah repot-repot cepok-cepok. Ini sing noci, sing. Ini noci. Not. Ya ini noci nih. Sing. Tuh noci tuh. Not. Enggak tuh. Kapajang. Duo punya kene lo matan Cina. Cang duo kan not cang. Pipes kena bajang kan. Oh, matu milen ada nih. Wih, saya kira matan jadi mau kejang noti. Gelap bisa go not cai. Sing matu normal ada nih. Engken menyentuh. Bitan di uang malu. Nah, baca cang ngomong. Nah. Telah terjadi pemerkosaan seorang gadis berumur 95 tahun. Wih, memang bangga tuh. Naongan nomor kosongnya. Di uang anu. Seorang dagang biu. Oh, sengaja kenal tuh nomor kosong tuh. Di uang menyintim baci petel kan dia. 95 tahun berkosa. Asam uratnya kumat. Senawang. Seorang dagang biu yang memperkosa seorang seniman dari Bangli bernama Dolar. Ngomong kan yuk. Ngengin, macam tuh belum tahu. Ngai, kencang dengan kenyataan ngomong nih. Apabila ada di media cetak. Diulang malu. Kalau Dolar tidak menyerahkan diri kepada polisi, Dolar itu jadi buron. Gimana gitu? Jadi buron. Serang iban Cina ke polisi. Mata kan kelik-kelik kan. Jadi apa? Buron. Lek-lek kedek, orang lek-lek kedek. Orang dimbasakan kedek. Yang ini nak sebat, koncang kedek nih ngomongin kayak ini. Berarti saya bisa memunyi, saya jadi buron. Kalau Dolar itu tidak menyerahkan diri kepada kepolisian, Dolar itu menjadi buronan. Dia buron, kami nggak percaya. Zaman Yani dong ulah ngomong, mau bungut segenap pajak. Ngomong dihukum. Hukum tidak pandang bulu. Biar mau bulu, biar saya nggak sabulem hukum. Ada majom si Gumi Jani. Terus yang ngilukan layatan petulang. Mengkengken tuh kenyataannya tuh pemberitaannya ada gitu. Kenyataannya gini ada. Kengken. Saya nak terus terang deh. Terang. Jangan ngoyong di Tegali. Kau dagang biu. Gini yang ngomong. Bayan kengken. Payu ada biu bayan. Payu. Ian payu bahan ke tiang bahan cang ya. Nyen. Dagang biu nih. Apa bang cai? Biu. Biunnya nih. Biun canggih. Cana ngerti kan munyi jang. Yang benar nih ngomong dagang biu seng gitu memunyi. Kengken benar ngomong kamu. Bayan. Kengken. Payu ada biu nih bayan. Payu. Yang payu bahan ke tiang biu nih. Tiang kermeli gitu. Oke itu. Tuh ngomong pas. Bener kan? Nih yo yang bahan cang. Ya cang sih. Mana ngomong bahan ke tiang bosot ke ketang. Goyang kan. Cai sing ngerti ken munyi sing ngerti bahasa Ci. Kakak perlu rajin berbahasa. Yo cinugo cang. Sing ngerti ken munyi sing ngerti bahasa apa maksud Cini? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Oh. Di sekolah di Sio zaman. Di Sio. Murid paling dua ke cang. Di Sio zaman.
matematika ajit lu. Nah, ketesan. Yang cis jangan percaya kau kurang man siap lain dua kok tes kok. Nah. Jadi cang takon bahasa Bali apa bahasa Indonesia? Nah, Cang ketut. nyen. Diketut. Nah. Ciwayan. Nah, Yan. engken dut. Yan peninggalan. Mata dut. Meme. Anak muda plan dua ke. Kau nen maklepak. Guru nerang bos angso tuh kan guru. Ada muda cerita cang doang aso. Kulas guru ngajin. Wah. Kene murid. Nah, kemenjang. Yan. Engken dut. Yan peninggalan. Mata dut. Dibuat gini. Yan cungu. Hidung dut. Meme. Yan kopeng. Telinga dut. Gemin. Yan peninggalan. Mata dut. Yan cungu. Hidung dut. Yan kopeng. Telinga dut. Oh, engken maksud ini. Ji ngomong jorok di pura. Jorok. Meja ada bahasa telingatut. Menti pada ni ketut pun ni. Kese orangnya ada jadi ji nuntut. Nah, ganti cang dan cang. Nien. Menengah dan cang. Nah. Ini sing bener macam banyak nas Cina nih. Yan. Engken ngah. Yan peninggalan. Mata ngah. Yan cungu. Hidung ngah. Yan kopeng. Telinga ngah. Jak telingatut telinganga banyak bancai. Otak ini nih mulai jorok kan. Jorok nien bukan ada jorok. Cai. Cang jorok. Aw. Apa badeng tuh? Kegen. Cai benar ni jorok. Cang mamunya. Yang saja jorok kopingnya undang pentlung bukan ada adan kan. Lenan ken koping dah kalau yang bohong dah kalau yang baik sakona. Si dua dia ngumpat timpat banyak jorok mamunya di lukut paku. Maka dari cang paling jorok kok ya kan? Nah. Yan tiang. Saya. Suge. Saya. Celeng. Abi. Peragang ini. Tiang suge celeng. Saya kayak babi. Oh pas. Muridnya asal Mulut ngomong dua harus kayak. pas. Dua mulai cik. Jumin. Tiang. Saya Suge. kayak Celeng. babi. Tiang suge celeng. Saya kayak babi. Oh pas. Mungkin gede tuh Cina. Mesti saya ngerti nih. Ulian dua kotak Cina betul. Jumin. Tiang. Saya Suge. kayak Celeng. babi. Tiang suge celeng. Saya kayak babi. Apa? Pas boy. Kan pas tuh. Yuneng. Pas boy kan. Mengerti cang. Amun tuh orang kelihatan aja mengerti. Cang orang bicara celeng. Para cang menak katanya sih ngerti. Nah, jadi cai kerja sang pok. Kang gurunya metes. Batu bahasa Indonesia bahasa Bali ini di mana? Oke, Dado nih. Selamat malam, Rojong wengi. bapak-bapak dan ibu-ibu, Haji-haji kali biang-biang. adik-adik semuanya, Alit-alit sarang sami. nenek-nenek yang saya cintai. Dadong-dadong sande temen. Nah. Ya. Engkena. Dayan Cina budaya luar biasa. Dadong-dadong nih demenin saya. Kengken yo. Antiang dadong itu maruale bangke be yang dadong nih. Yang bangke sing lakunan sih. Kalau yang dadong lah bisnis dealer ya. Dealer apa? Dealer mobil. Dealer mobilnya? Mio. Kengken. Pasing bisi gigi Ah. kan. Tinggal ngilut duen. Nako bayo kredit ke bapak udah kesing puter duen. Metik ada dong. Nah, itu bahasa Indonesia dua. Jadi bahasa Inggris kata konco. Bahasa apa? Bahasa Inggris. Di sing nama Kengken. selam jangan ulian kengken. Ulian kengken. Ulian meneneng di kudun.
Pas bome mulai sing itu mati bareng. Jack Des bahasa Inggris. Lalat. Yang belajar bahasa Inggris uli benda terkecil. Uli benar terkecil. Modelnya tawang cai. Mungkin. Yang pisau kecil. Silek. Mulu dasar dua kengkelan gini pakaian. Yang tas kecil. Dompet. Yang kamar kecil. Toilet. Beben. Yang maling kecil. Copet. Yang sing man maulahan. Kepepet. Yang matatu bedek-bedek. Klet-klet. Apa ben omongan sih? Ada bahasa Inggris matatu bedek kelet-kelet. Mana anak jenek dari gede kon. Anak gede dari jenek. Matatu jenek-jenek gede-gede orangnya. Nanti sing bahasa Inggris aloh tuh. Yang lihat awang ji. Ada nih suka. Ada. Nah, Yang piring bahasa Inggrisnya. plate. Yang siap. Chicken. Yang pintu. Door. Piring siap pintu. Plate chicken door. Pas. Lo sincap nih yang gini untuknya. Nasi jol cangpang makelo hidup. Cai sini ngaudo. Cang modo mati. Udah ida cang modo mati. Ane ngotang boleh tuh. Adik gitu. Mati cang ngotang kan sengaja diloken. Yen sugih ngotang kan liur orang ini boleh cang. Engken. Ulian kencing manis itu orang cimas. Iya kencing manis. Saya Cang musuh kencing manis. mengencing apa ya? Kencing pahit. Kencing manis orang kicang. Apa ganti kencing manis yang baik. Lalat. Hah? Apin kita cang heran kencing. Aneh heran dia apa? Kecang dua kencing. Lagu hidup harus pang bisu. Biar apa bedek kanggo. Oh gitu. Do pesonyangan bisu boleh. Magendeng udah diingat. Ada bayu wewe-nya ngurukan tuh. Cang pengurung itu. Ngomong bungut nih mau plesotan. Sing ya bayu wewe, bayu kawe tuh naik ngomong. Oh, tuh cang urukan tuh. Potong cai urukan. Kengken tuh. Gendingannya. Nyenawang buen pidan beli dadi supir kapal. Ditu beli liung lapipin menumpuk-tumpuk cara bukit. Na 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 na. Pangkan magendeng mesti gitu. Belum gendeng ci. So magendeng sing lung bong. Di sinawang bayu kawe ci. Kengken. Bayu kawe kan sama bok nih. Ya sing kene ang kuri kotesang si urugo bibeh nih. Wah, penguruk ajen cibin. Oh gitu. Sing kanggoan gitu. Sing kanggo dong. Nah, ciptaan candidian. Oh nyiptaan lagu. Ya belum bok digianyar. Janganlah ciptaan itu. Ada ngomong Yan. Album belum. Kengken cip. Encang menggending idodane pangkedek ijo. Sing gara gendingannya tuh lah di bidiano nya lah gendingan. Ane kene tuh ngeling nak kembali. Kengken model. Hendi bisanya tiang mangipi yang umai anyu. Kengken no ya. Kengken. Anyu dumai. Ngeling nak kembali. Yang gendingan saya le. Kengken. Lihat burungku penuh dengan bulu bertelur dua sejak dari dulu kadang-kadang layu kadang-kadang kaku itu burungku ku bawa selalu. Tawanki judul gendingan jatuh Aing kutilan adik gitu. asal layu kutil kata. Gua jukut aku nggak bukan dengan kudilan. Nah, ji bisa mengendeng? Jang. Urencang deh. Nah, yang mau gendeng mau biasa. Joni Agung nih. Ipida. Bapak kena mencantum. Kadang-kadang Joni Agung ini ken gendengan sini. Yen gendengan tuh dadong jangan bisa kucet, jangan bisa mekejang gendeng. Jumacan jaga mira mekejang kata kucetnya gini. Saya pasane. Kita. Abang.
Ipidan zamane jukut Jepang bajang-bajang eliuna melajaningkang dijani zamane jukut bleceng bajang-bajang emat lano sing mekancing jero mangku depang Jero mangku. ken Sing jero mangku. nyen Mantap dong dua kucet dua jero mangku jemaci. nyen tuh Dewa Ratu. diurak Oh, malah jero mangku dong canune dunin liwat di cukur paku ada jero mangku ngajanan di umane kengken. jero mangku engken ulung magradukan jero mangku dong gua uli ancang ulung dane Kulian bungut sini ndak boleh dong. diurak dulu Ipidan zamane jukut Jepang Bajang-bajang eliunan makepang. Yang jani zamane jukut bleceng. Bajang-bajang meripuning. Dewa Ratu depang supaya kita laksanane noten zaman ane penting tusing mauyutan mari bong rebut kamu Jagonya banci. Jangan kalau lu Bandung apa di? oh dunan cuma apa apalnya Weh, pasti tongo setengah silur. Dewa Ratu depang supaya kita laksanane noten zaman ane penting tuh sing mauyutan mari bong Dewa Ratu depang supaya sol do sol ming nah ya. Dewa Ratu depang supaya kita laksanane noten zaman ane penting tusing mauyutan abang tusing penyajak mekejang pas dua ngegendengan asal bauyut di keluarga benyah rumah sangah medum tebu medum uyut di rumah abah ke desa benyah desa benyah asal uyut oh asal bersatu gini cara dini dijukut paku jukut paku ulian persatuan ini bu tahun ini jukut paku kawang makanan yang mengandung organik ada yang segar-segar nak ini jukut paku duen yang B jangan jukut paku biar saya ada be asal ada jukut paku jangan sih muntah kan jangan biar lengis jangan bojak jangan uya lengis kita ketul-ketulan be siap kita mengerti jadi lain gendeng baru gendeng Medan Suci Medan nah Oh Medan saling gelut saling kedengin diman Oh Medan saling gelut saling kedengin diman Inang tonang inang tonang inang tonang inang tonang inang tonang inang tonang inang Oh Medan saling gelut saling tumpukin angke Oh Medan saling gelut saling tumpukin angke ada yang belur kedok kicang kedok aja koran yang dengeng sing dari toli haji mata cik nado ngedok ngomong cemat kecemet bungut cik engken
Uli bungut kan bukan nyara. Nah kita ngapain bungut ini? Nengangan. Persis saruk dingang bungut ini persis saruk kloset. Saruk kloset. Jelek kloset. Jelek. Wah, si Maru mau lengah. Sing ada lungan kin kloset. Kloset paling lu. Ijane lung kloset. Satu menampung kotoran. Oh, Pasti kena kotoran jelek-jelek. begitu. Yen ada kloset dibeli Banjar. Redon PKK-nya nyampat. Genggen. Ada PKK-nya paling jaga ke WC. Jangan tengah hoyang. Jangan di kloset. Nanti Mas Sandal ya, toplek. Klosetnya kini berpikir, nyanyi teken nih. Begitu toplek. Engkau kuri nih. Blak. Rasa gesek di tengah. Yang bertene ngoyong. Klosete. Ngoyong itu. Kas kek serat. Orang jelek klosete. Sejelek-jeleknya pasti ada lungnya. Selung-lungnya pasti ada jeleknya. Badan ruwo binedo. Terus sing cai nyatuang tuh. Hangwa kitan bungut sini. Sangah pedidinya noreng aja bang. Nyeng orang makti nih. Terus sing nabajang tuh. Iyan pas itu dane caro jani sandini. Tuh terdunan Banjar. Aduh lingsir. Aduh kloset itu. Nenek di dadong nih maketong ngencah. Aduh kang ngencah tuh. Ijo sini. Saya mau sandal tegah mau batu tijak teklek. Kaplek. Liot teblek saya panen dong. Bungut kloset mau pras-presan. Botawang nak tuh nak unsur kemu aja. Kan kecelabai aja nak. Sing mulung sing dipetin. Cai dari seniman, ci dari artis, super terkenal. Ben ngomong ci sing nawang situasi kondisi. Maksudnya Diajang itu dane di jaban buruan ci ngomong. Omed-omedan, saling kedeng, saling geluting, angkuk-angkuk orang cai. Neng toleh bok ci nih. Kengken oleh cang oleh bok cine maren nocang. Bok cang oleh kengken oleh. Suluen nih pancine kapak-kapak. Suluen. Oh kengken. Ci awak subuh tuwo. Ngomong melang plajen bener. Sakala ada ngomong swasmita nimitanto nemo pati swasmita nimitanto nemo duko swasmita nimitanto nemo mitro awang ci artinya. Woi, mau anu tuh mau santrian dong. Setuti gitu. Enoren setutin bungut kini ngomong aluan ke pura kurang cina ijak. Emak mek setuti gitu. Lu mau nawang tengok-tengok orang setutin bungut cina. Menengken. Si otak cina mulu ngeres. Masak di kene diajang itu dane orang angkok ci mulu cara cicing cara ubuan ci tawang. Iya. Cai. Jangan cara cicing. Tahu. Engken tuh. Tawang ci cicing nih. Engken. Cicing itu buang. Buang cicing. Tahu. Nah, buang jangan. Jangan takol kan cai. Kengen. Ngen cicing. Hidup bertaruh. Cai ngen. Hidup bertaruh. Berarti hidup bertaruh ngen buang. Botawang buang dia ini buang. Ngomong ci bertaruh orang ci buang. Cicing kenang cai cicing. Yang cicingnya buangnya kalau manusianya terjadi len. Cai saya ngerti. Iya nih manusia ngelah Dwi Permano, iya nih ubuan nih cicing ngelah Dwi Permano. Oh, ibuan Dwi Permano. Ane madan Dwi Permano. Sabdo kelawaning Bayu. Iya Dwi Permano pangtawang ci sabdo Bayu hidup. Oh, berarti lebih aneh manusia. Nah, hidup lah. Cicingnya sih yang lain. Aduh kengken. Dong sing naik hidup orang cicing. Buang orang. Buang. Yang cang sing orang cang buang. Buang cicing ngerti ban. Cing orang sing buang deh lu. Stop cing orang sing buang. Yang sing buang cicingnya ngudiang di margo-margo tarik tambang. So ngalih pun ngalu nah. Cicing ngalih pun ngalu. Apa ke rumah ya? Yang kata cicing itu tangkap kan di bumi apa nu prosesnya? Kengken ngomong cicingnya jangan ngomong di bumi. Ngerti? Ngomong. Jadi cara kena cina cara beburon. Yang kena cai. Ken beburon kan manusia yang kena mencai. Cicing orang dibuang. Mana yang cara cai? Cicing itu ngerti ban buang. Nguju ke sana, malah buang.
Yang musuh certai len. Ken. Sing ada waktu. Asal mau ngena bawa putih dek badang mata juga. Orang ki buang cicing. Nu buangan jai ki cicing. Jelek kan manusia. Jelek. Ya serahkan cicing aja manusia kan serahkan cicing ini. Ada cibani orang serakah? Ibit pangkawang cini. Oh. Cang mangang siap. Kodalan di pura dalam. Bolebang bersiap kan suung cuma cang. Oh. Kekalian cang nyemak wadah jang di samping pemanggang. Sepanan cang nyemak wadah lek-lek amakan cicing. Sing serahkan cicing. Itu janji. Beten. Beten janji. Apa? Si buang ngelah lebihan kena ibu buron beten sing jang maman. Asal lo beten cicing lah siap lah. Woi. Mamane. Men. Yen serakah satu cicinge. Cing jang bersiap di lengatane. Ah. Teko cicing ini majan. Beda. Menek kerjaan itu mana serakah. Cicing nyemak jan. Man. Beten jenak ngejan gitu. Sing ngaji utur nanang gini. Ken. Ning do negaken galang busul jite to. Masa nggak galang busul jite. Oh. Itu gitu aden dong jangan dalam beden. Pangse ngamakan cicing gitu. Oh. Berarti si jelekan manusia. Jelekan nulu aja cicing. Wah. Jangan jangan minta bang di buron ya. Dari apa? Buron nyen. Cai. Di bebek. Adi bebek. Bahasa ngerti sih. Ken. Bebek kutang nasi mau ane ukut jangan. Ini mare yang mau cengeras kan otakin. Kayang nu mites nu madin si ben bidan kena hanci. Pangci dadi bebek. Belum dadi manusia. Baca sih lo musuh. Si ngerti. Si saya ngaji sastra sih. Apa tuh? Itu dadi wong puh kagum akan orang ngamak. Apaan pramodu lapot si kang dadi manusia. Ya diastun cendalu duwiyoni. Tawa ngartine. Kamu jadi manusia besarkanlah jiwamu. Karena sungguh sulit menjelma menjadi manusia. Sekalipun hina. Harus bersyukur kepada Sang Hyang Widi buat kinu madi dari manusia jadi bebek jadi bojok pocol sakal madan manusia manu madan agama sesanan ci manusia pada berbagai ini nak kemarin dum kama shooting jangan sing gitu tulis man aning ngirit tulis apa nih ngirit buat cicing beli pulsa ya sing beli baju sing ijanya kenane pulas ya kulas sing ramang apa? Raga dari rumah mau kerja makan ramang. Oh, contohnya le cang. Oke, contohnya. Orang gini, manu mah sing. Bang bergaul dari gunung malu bisa kok. Cuman yang nepok kenci ke ngaya ke juga paku. Engen. Saput oleng. Oh, harus barakan soalnya. Aman selam. Sepatu poleng. Iyan sepatu poleng yan. Oh, engen. Dong angon stocking selam. Ken stocking. Menapa tuh? Sing loci kulit baes nih. Ngetel bungucini ngomong. Pamerak ada yang stocking selam dong. Yang ciri bang waduh gelek bisa ke, mereka memantat sih. Baes orang masih stocking. Ulang-ulang tadi. Saya ngangon nyarwang pungut ini ke bil-bil loh. Jangan ke bil. Ibi cang cuma sih saya ngado alih cang. Di puan alih cang saya ngado. Nih. Saya. Kemudian cang alih. Cing ilih pipes ya cang. Uliang pesang. Cang ilih cang. Ah. Gue ilih uliang. Wah, si sing. Saya ngerti. Wocok sih melajarin tado yang gini. Biar nang ilih uliang. Kene udah ke. Saya ilih pes kencang. Hah? Jadi uliang pes cangi. Cang ilih apa kan? Ilih. Ilih uliang pas. Ada nang ilih uliang ke sing ilih ada. Cang mengerti kan mau nyeng ini. Dia pernah gepes. Si nyileh kencang. Bobang cang nyileh. Jani cang sing lapi pes kan uliang lah pes cang. Wah. Sing aduk itu. Sing aduk itu kan yuk. Ya nama kidiang baru uliang. Oh model sama kidiang uliang. Yang nyileh marah uliang sing aduk. Sing nyileh uliang sing nyileh ada nih. Mungkin kan. Kidiang baru uliang. Adik itu adik. Bama cing lawan. Oh. Cang sing. Mana?
Pagi di lawar cang. Ah, Benbuan cang lawar. Ciseng, ciwadang lawar. Tanggal mau kita. do sing nguliang adane, ngitih adane do. Wah, sing ngundung. Wah, nyamuk brengsek ini. Nguliang adane. Nyen irago lengah apa iya? Nyilih pes, dia nak nyilih nguliang. Kedek pasang, nyak sing uliang aja kasar nengok ben cepok. Asal bodi kampung aja kau. Kebus. Nên là cái khảm long chứ đừng nghe. Hả? Dolar, Tadi kan khảm long chứ. jangan ratu medang. Dolar bagus. Asal misi bagus hilang ngedang pasang. Ideang, Saya udah gerak mau belanja. nggak? Beli odol aja beli sabun. Onge jadi, Bangla pes 200. nggak? Sabunnya ken, odolnya ken. Niki tu, toko dewa niki yang numas odol, nama tutup. Tutup, Tutup. nggak? Ani dia tadi beli. Toko bangunan. Ya. Men, dir, liang gelas sikap, liang gelas lem dengan dengan. Hah? Benar? Sikat, odol, sabun. Bukan dan. Ada di tiang rumah tapi bakal ke toko bangunan di tiang. Bong dia beli. Bong, Bong. bong. Pes lah kan. Tapi Pes lah kan. dinadu Hah? konsilio Ya. dolar. Kemudian dolar bagi pes lah. Ada, aku kan ngerti nih. Men dalam di tiang nyaman di tiang dolar. Wes ada yang pesilang dia yo. Weh, ajak lemah lengah dolar. Kan saya mulia apa sih Bukan ni? dan. Hah? Men, Alek ya? dia lah. Alek. Nggak. Ada masai dolar. Man kan muluk-muluk ni. Har? Pes lah kan? Pes lah kan? Pes lah. Gelas sama uang gelas. Har? Ya, Saya ada nilai pes ya dolar eh. bedan. Pes ni abu akan dolar telah lah. Gelas sing nama. Iya lah. Lah lah. Jangan lain dolar atu rusak. Pes gelah apa akan dolar? Gelas sing nama. Lah. Pesang. Ada silih ci pesange. Jangan nilai. Ah, Sing uliang ini. aduh kan ngerti nih. Dia apa nake pesang. Dia nak nyilih dan nguliang. Tengkian munim lah. Tengkian raus lah kan cai. Nggak. Muluk keginan dolar wah montong muluk-muluk timpal kan. Dipun. Benar? Mengayun dokter dewa. Hei. Yen sing yang dano pati ya bang kan ni. Wah, betul. Pangtang kadang cuman. Kadang kuman ya kan. Niki ngau diangkat silih dokter dewa dalam. Yennya banyak lah kejang-kejang. Dokter dewa kini obatan. Lek ateng lah. Nggak. Lar. Yen kene tingkah pengelaksanaan kene. Rasa pocol saya memarang kapan kelauling kuni. Cutat kene. Oleh pelaksanaan kene. Dano pati banglah kene. Pangseng lah melon-melon kapan panjang lah melon. Ada pada rapi. Yang mati pun. Jak cutat mati saja nih. Yang mati sih. Sudah mati dia. Cai. Dia mati. Manjing saya sini sakti teman-teman. Andos. Ada.
nyen mandi kene to, ha? Nyen. Betaro niki betaro. Ini ya. Tata raos. Udah mati ya. Matur sisip bicara ke betaro. Ngene. Cing matur gen lah. Angkon 5 dan cing matur sing nggon canang, ha? Mulu ketok ajeno, ha? Kok niki mangan. Ngale canang. Oh, iya. Kang menjadi modangking. Persisat sampun dateng betaro ngaraos mangken. Sampun, Bu. Ampun. Ngaraos sampun Sing wisi sari. Hah? Dan gengken apa ketunas? Ya sing jangan sari ya? Apa? Wah, sari. Sampun. Aku udah mesti sari. Telung tali. Eh. Pun api niki. Kene banyak kesuget telung tali mesti sari. Mangken pun ngaraosan sesari. Saya ngerti juga ada ulian nyen. Saya ulian pisan betaro. Yen mbok adol di jubah aturang kepuro. Bang ada kok menen pura ngerti. Bos telung tali mesti sari. Mangken Jangan yang telung atus kudu. Lagi pangertian urin. Kata dinas dong atus. Lang ulas raos. Ngale betaro emang berangkat nih. Menang. Kelas sing mandi di kelas sing mandi. Udah wis. Persisat sampun 300. Telung atus wis. Ampun. Ngamut telung tali. Haji Bang Dong tadi. Gitu ledang betaro to coba. Zaman jani nak makajang takutkan betaro. Cang mau curiga kenji. Oh nggih. Betaro apa matok sesari 300. Yang betaro tuh kadang pas bolong kan, Bu. Benar itu nak agung nak suge benar muntuk kengken. gitu. Yang mau nak lacur biar pas bolong sing kengken. Betaro kan mengerti ya. Iki man 300 jane sing ndem nae. Jadi apa sih? Berarti betaro sih. Apa sing jadi betaro? Jangan kene apa dan barang mendukung sih jadi betaro. Ini kan ndem nae. Kan lo ngambil ketapak lagi ben 300. Oh ya man. Nah, dem. Nah, satu sih. Terus. Sotos sih ngomong. Jang lu bareng yo ngajak ki sotos. Yang udah ki. Yo nantak bos. Bah, jangan lebih dia ngomong. Bah. Satu sih kan. Bana ben seket. Nah, dah. Yang satu uang sen. Nah, ada kang wajang satu. Kamu ya, Des? Kamu. Nih. Makasih. Satu Kamu begitu. masuk ya. Cibiin lagi. Gila limun. Lah. Wah, kene dayan jine. Betaro ngojo obat abet yang ngojo kali. Sing ada. Adi sadalam. Ben 100 jo. Iki. Iki bensiu. Kemasan mapo mele bos. Oh, ini jangan mudang 200 kan dulin. Hah? Ki jinak. Oh, pes kini udah aja. 200. Oh, 200.
Ampun uliang utang iki. Dos, Utang masih. Niki wau polos dolar. Harus gede sabung lah. Yang tadi awak tadi parah kan, bang tadi contoh kapan banyak am kejang. Nggih, Kenten. Yang ngelah utang inget ang maya. Nggih, jangan pun orang. Oh, Bilang. dinap. Oh, niki utang tiang ke dolar uliang mangke dina cokor yo katon balik dong atus. Kan damai tadi. Oh, lunas. Kenpo kene barang lakonya kan lega kayak melaku. Si ratu lu main masih. Ya makin api pacangan lu. Tapi mana? Lap, Ya. Enten api. Dia neseng belen apa namanya? beli Ini orang ngelah cai mudanya Mungkin ulian. lumas sikat, odol niki ampun dina dong atus. Sap, Enak hele no tak kewe. sap lah. Kalau berdeka ngelapis pasang sapin. Makan yang ngalah dina pisako jang tiang bang dolar bang enten. Lah, Ya. sarin canang lagi lah. Oke. Sarin canang ni maro. Gimbun. Mangken dumun. Cokor dewa kudu naging saring canang. Lo ngadot Oh, kedung atus, kedai Gimbun dong atus ngengken. Kedai kan dong atus. Oh, Gimbun dong atus. Dong atus. Niki saring canang. So dua dong atus kan pas. Sap. Nah, wedan mangke medal cokor dewa napi wedan. Ben sapin nih. Gelak. Kalau ngalai kuburan lah. Burena. Kayak jani lah sebelah kuburan lah. Dadong-dadong buan tuh. Sing nak dadong-dadong. Medal mau cokor dewa. Ijo ora? Sekoneng gelah luas. Nggih. Tuh pengsingi hati ngeleng. Oh, nggih hari dua cokor dewa. Benar. Nggih. Saya mendang ke hari. Lah kapuri malu injak yang sebuah kelaman ngeraos kajak hati. Lan berjalan. Oh, nggih, duras nggih. Duh ya ada ngelahnya. Dua lengah. Lunas utang ki. Udan dong aduh. Aduh. Diketa terus sapatang ngeliat panggung mari. Sae. Ngoyong naik. Manis kan nyampe. Cari lipi suet. Hah? Cari lipi suet layanan plak. Darah cek. Dia bisa kan. Paling kan bisa kendam lu. Aduh. Amune jegeng nih. Ngepek kenyam manis. Wah. Ijeng alik kena jegeng. Yang Aryam cara jani foto mah cara ABG. Apa? ABG. Apa nama BG? ABG. Tong nik ABG. Apa tuh ABG? Atas bawah gede. Oh, atas bawah gede. Melengah sih. Amun tuh rampingnya atas. Dan Orang-orang ABG plus gak? enggak please deh. Dan ABG kata seksi. Seksi? Nggih, Seksi apa tuh? seksi konsumsi. Seksi perlengkapan. Medal hidup, batu begending gimana? Oke tuh. Oh, kan ngelah gendingan apa? Oh, pang ledang kayu itu. Ah, gitu nanti lah. Medang lah hibur. Saya petau. Kecenang cai. Petok kan. Dijotong. Ya, juga pakau tau. Juga petok.
tarik. Cuman balik ketemu adik, Jani beli megagapan salah bali. Pina ketrenan beli, manis sempat abang adik ngerasa yang kedonya nadi bukti tresnan beli. Oh, yang ada yang kirim tunangannya gitu cerita. Boy. Cek. Apa cek? Hah? Apa cek? Tes satu. Kedua ada cek sangat cek. Kok saya ngerti cek jok. Malang ya. Musik. Cangkem malang ya. Let's go. Duk jazz duk. Kiki sang kata-kata bahas kabeh ya. Kabeh apa? Oke. Let's go. Bangklu pampat beli nanyen tiang. Malati. Ini tukang keduk. Genggen. Gen. Ada yang enduk ya. Jogen ake. Enduk. Nah, Ian kita ngeras tuh jangan cara ulet bijang. Entuk. Biasa kelentuk. Buat sayur dan tukang gambar. nah. Ya bapak kau nyanyi. Bapak kau nyanyi terus. Hah? Kati itu sebelah kati muruk. Saya bisa kati. Dok. Oh, Jak peneh kan bangun kelentuk ya kita. Pangkain mau peludukan. Ayo musik. Ulang. One more. One. Bang lu pampat beli nanyen tiang. Malah tiang Menampe sang tresnanani. Kaden nafsu Mari cicipin aduh jangan rasanya. Jani dia sanggup ngayain beli. Saudara yang beli madu. Tiang tusing kan megadi uli bini. Ayataken bayaran Subire tiang Subuh jana apeng telu. kedonyan beli. Uno tiange. Bojanda peng dulu. Oh Rumah satan ngale guru wayan, guru nyoman, guru ketut. Hoye guru wayan, guru nyoman, guru ketut. Hoye. Kerasakti. Peradu. panci. Nek asana stres kene jangan ngomong. Untung ada si nampetan cukup baku. Kita ke Bangli ngangsir di rumah sakit jiwa. Jangan salah ya, biar itu jelek-jelek gini. Please dah. Aduh, begitu. Ait. Weh, angkon gelang. Gelang. Mas. Mas. Ini kalung. Kalung. Mas. Jang, Mas. Nas sugih mulo ketuk. Benar sebok si Mas. Weh. Ceng Kepala. Sing yo nas. Kenapa? Duakung nih duakung. Sing nas. Kenapa? Pangalus tengek. Prabu. Ngekentan ya. Sang Prabu. Sang Prabu. Bu. Dan mesti sang. Bu.
Prabu. Prabu. Itu yang ini nanti diu sang dadap, sang kandek kan kita mengerandu kan. Niki be rambutnya kendeng ya. Kepang dua. Aduh, ya redahan hijau, ya redahan rementan tuh. Rementan. Kamu niki tuh. Niki mau lihat nih mas. Siram dua. Iya. Aduh, dua ini mas onyangan. Ini mas onyangan. Nih apa tegah nih? Woi, cai saya ngerti nih. Jang, niki tiang tuling kemanjang. Woi, si diajang itu dana panjang nyene, lu dua geng istri. Patutnya cai ngemikan itu. Masak cai ngemak diajang itu dana diom naliung ini kenen aja cuma. Oh, seng tadi. Woi. Sang. Dan di tiang nang ngoren. Oh, ngoren di tiang. Seng tadi. Sing tadi pang sing kadung tumat. Ben mani-mani sing tadi gitu. Ben mandi sing. Bimpuan sing. Sing tadi gitu. Sing tadi nyemak-nyemak kene. Oh. Woi. Di tiang nang ngoren. Ya cai batune kan dua gong. Oh, nah. Oren iki. Nggih. Ben mani-mani do nyemak-nyemak gitu oke. Nih nyemak. Beli. Ya amal ya amal. Anu beli aja. Kudian dewo kudian. Kudian dewo de kudian. Beli. Oh nyajang cai lar. Kengkin ras lah marah ke cai. Melang aten belai. Ampun, melang. Kudian dewo. Apa dewo amel? Apa? Apa tuh mau? Dia aja cuma macet lah. Dia sama macet. Wah. Mana apa lu macet? Kalau cuma licang, Hah? nyonyona tuh. Wah. Niki oh, hari toko rewet tak ngerti. Sebelah di tiang. Dok, yang orang sih saya ngerti. Lu nggak tahu Kalau dong. ada bapak jang yang cek mah beli cek. Dia sekian cek dewo. Makan. Di tiang matur. Ya niki kamu jet. Oh, niki jet. Ya niki kamu nyonya. Lir. Wah, pengsata cuma nyemak. Dewo selengah. Kemudian tawang barang ke depan nyemak nyonyoy. Nah, oren. Beli ngoren, pasang dolar nakal ya. Oren. Mana barangnya mak itu? Saya kan beli ngemang contoh. Wah, jemak itu udah sih tadi serem den. Ini nonton di aman nih. Nonton jangan sih nggak nyemak. Sang nyonya jawab linter baru sang sing ngwer. Sang nyemak ben dulu kan Padah sih cara Haji. Dia nawani jangan lo ngaji melayana. Tapi ini melayanan. Dia nalo lebih menonjol. Ya nawani. Dia nawani lebih anu nonjol. Adi, sang aja ke dewo. Enten. Ampurang balak beli dolar keluar dolar. Di dewo kan sepenuhnya. Pulau ngadoh nih kan begitu. Jangan lengoan ya. Adi, Ya. bu manten beli kot ngeraus kapan ragan dewo nih. Bener beli. Untuk napi niki. Dino jani beli kalau ninggal ragan dewo nih. Belah-belahan dewo diburi. Beli kalau ngajak dolar keluar dolar. Kalau ngeruh anak lu, pangsidon nampingin kukur. Ide raga pacara rabi kita kalau dados sang nadu mangno wenden dados nyampingin dong. Melu sebeli. Aduh. Pangseng dewo sebat. Tandados. Ya. Pangseng kalian lah sebat. Cai maru bercandaan cai nak. Gani gendeng bang aden lah. Ben megede ini Gendeng bang. Bang gendeng kalau bengko. Ada beli. pisan nggih. Wah, konser nih. Ya gendeng. Makalet makalet kamu laman berjodoh pasti ketemu cepok adite ada kapok ketemu pino panggendong kang derpadine adi pengkang jalan adine
Oh, kita pasal Cim. Nggih. Hah? Nggih. Kita pasal Cim. Nggih. Ketemu jopok beli begitu dini dindu beli mengadang. Jadi yang ngambul beli pasti makan. Beli dengan ngali barang bangku. Nyet ntar goda bong di patuang aranyet kaki kantara di dadong nembak kutu. Nyet ntar goda bong di patuang aranyet kaki kantara di dadong nembak kutu. Nyet ntar goda bong di patuang. Narisa ngeruayan Narisa. Kita jeruayan lu mah kita. Ambil angka pulas magening ini. Tuh cai mengeneng gitu no. Nah makin ampun ibu di tiang ada dua sekolah ngiring makin. Sekar beli kang ale kurana no. Jani berbeli keluas. Ali yang senali. Wah. Ale yang besar. Menang dumun dewo, beli ne dua orang dumun. Yang sebuah beli boleh, dewa orang beli. Patut suka di bawah situ irako. Itu bubuk sudah jangan nih. Beli ya dewa. Nyari kita beli margona. Dolar. Ya. Dolar beli lah benar. Tulis Ling ngengke. lah yang Ngiring dulu manuk bisa. Mana? Lega. lelah dari nak bajang. Rakat, sing ale bunga, dipon, sing dipon, ale bunga. Sing tak, hah? Sing dadi, mai, sing dadi kemu, sing lah gairah hidup dari nak bajang, kewah hidupnya. Aduh, ini masalahnya. Yen pengelawan adi, padahal agak tuaan, tapi belum. Yen sonyakan orangnya mesaiban, kaceng saiban. Kini bang, tonyan pangkungnya menek bekerja. Me jelek ngasih muka dini tonyan pangkung. Yang manusia nih. Manusia Ah. bisa ngomong. Bisa. Aduh, maret nak tekan. Tenggen. Bagus. Maret awang bagus. Aduh, yen doleh uli dori mule ganteng. Ya, lu ganteng mani udah jenek. Gayanya sudah oke, gantengnya sudah oke, tapi sayang jenengnya cara toki. Wah, sombong cara tuki yang memang reket nasa sing keles-keles. Wih, ne Mario pajang seksi. Badan seksi masa kini gaul gayane. Ya naliang di kene di apa dan di bintang filmnya Caru Manohara. Wih, Ini Manohara tiang pangeran Pantan. Ya kan? yang toilet yang goban ragan ini mirip. Kengen. Sajan, Saja nih, belang kulis. bulan kulis ya. Pasti duak megendeng. Sing dawang apa nyanyi. Uli Jakarta, kudu kadang produser kan kene kan ngerekam ya. Ngangon penyanyi? Aing, Ngangon apa? angon penyanyian. Ais, Wah. Woi, kayak gini. kengken nih kengken. Ay, nyanyi cuk. Coba ayu, yang nage ke pari kongko tawang mo, begitu. Kayak gini. Aku ini jeng melaim. Nyen melaip. Ya. So. Maru jegnya kata saya sendot. Yang nage ke pari kongko no. Nage ke pari kusel. Dua bener. Nyanyi ke pari kusel. Tuh nage. Ini mau beler nih nanti. Potongan lagi nih. Saja nage pari kusel. Nih, Cai, saya ngerti ya. saya ngerti kengken. Langsung perkosaan itu oyongnya banyak ya. Mengengke melaim. Oh, yang nage pari kusel nih ngoyong. Oyongnya yang pasang perkosaan itu. Oh,
Kedu. Udah nadine udah. Benar. Asal nake Percaya pertama. awak. Hah? Belum. Belum kayak Oh iya saya ngerti. Menambah satu permasalahan bikin otak ruwet. Dua. Belum dari anak lu. Tadi dia orang mau belum. Belum. Yen sumpah nage pariko sene. Kena diserang ibane pariko sene. Mau. Tadi kedo mau. Yang sengnya buka kedo mau. Bang sing ribet otaknya nuang bang sing ribet. Yang seng bani mau. Sing wani. Enten Mau. Kanjrek tiang hilang mau. Dijaya nih mau mar. kanjrek. Ada sangkanin kedropon tiang lain. Hilang kanjrek tiang ini mau. Dijet tuh. Tapi hilang. Aku yang orang lagi. Tapi hilang. Takoning menek. Kanjrek tiang hilang. Kancik hilang. Kancrek. Hah? Kancrek. Kan Kakak kancrek. hilang. Ijo hilang. Lalen. Apa kacang besar? Aku hilang sini. Abis hilang kanjrek. Wah, apa kacang besar hilang? Wah, benar. Bening. Hilang. Muslim hilang kata. Jero anak lanang bagus genyek. Lalar. Si orang bagus gencek apa pewayangan cine? Arjuna Wiwaha. Arjuna Wiwaha to kekawin. Weh, adi bingung otak mau badeng baton matane. Mimi, kene goban jelemane, jelek buka lek-lek. Jeneng sini jelek orang bagus. Nyen jelek. Ada adi jelek kang beli mulu jelema jelek. Dia jelek sama adi. Ane aja udah suai. Apa yang jelek woi jakulas? Jadi kene carane nek yang jelek tekepin. Yang bertekap apa sing tepuk? Kacang panjang, kacang dawa, jagung matunu rasane nyanglu. Coba tawangi bane dua. Kasih ano ngale nak lo. Petawang ibane dua nglek-lek nyekseng kali nak lo nu ah. Betawang ibu-ibu kali nak lu jubangan ibu. Adon sente, adon. Jalabing kabatan biu. Nago kene, nago kene. Bumi lingah aja riu. Sing kena pengurusan lingah kawale bumi me. Nah, terserah be. Terus kanjrek mau lagi. Nah, terserah bagus. Boy! Bagus. Tole. Nenang pakaian den sing idang nih. Tole. Boy! Kapan selam sapot poleng sepatu kotak. Ngangon kaos selam. $1 bang apa bicaranya? Sing matching. Dia kalau beran jelek kancangnya. Porencang. Si mangkang ayah dini kau cukup paku boreng ada bahas cekong kan bahasa aru bahasa. Sing sing orang mesti token film yo senawang. Cek ngortok itu. Sing Jero anak lanang bagus genyek. Bunuh dasar lu. Tidiang wanta widya dari ken sulase aran tidiang Rajo Palo. Parah titiang truk no lara. Nabi wenda
Ayunan pikayunan mekaronan sareng titian. Napi wenten ngambil busananti tiangin. Sayun wang engke. Titiangnya dia mengentosit antuk emas mirah lan perak. Tiang sing dot ken emas ken perak ken wis sing dot. Wis tiang mau duduk di bank. Emas kalian. Melalui bank mulut tiang. Mengkacakan emas yang dagang bakso. Bakso, Mas. Menapi sane arsang Yen raga. nganten jak saya. Kerulian dia kancing kirene. Aduh, yang sapuniku sedang becek pisan, Mbok. Nang cengaken, Mbok. Aduh, tuh men jani tiang nepukin. Aduh, yang diamonene teh bagus nakit tuh, Mbok. Bagus aja. Nambah bagus aja, bagus. Mbok, yang disubanit lek tekang tiang, nanti ngalen. Kenyamne manis. Adagne nyempakel. Aduh, diketone to dikenyamne aduh manis aja. Kenyamnya mapak tulang bungotnya no. Ada melesot bungotnya. Jero Iya. tiang misadi pakan lagi. Iya. Nyen adan raga. Tiang modan $1 men. Nyen adan raga nih. Dolar ada. Wih dolar. Ini dolar kadang coba bangke. Ada tawang Mbok, Ini dolar nggak orang apa bangke kencing manis kok di dalam ini. Sing gua mau ganti kencing nih. Kencing apa? Kencing pahit kan. Kencing pahit. Ada bisa pahit. Sang sing nawang.